jaz nisem nikoli mislila, ko sem bila mlajša, da bom tako dobro risala kot danes. Jaz sem mislila, da bom mange delala, ampak zdaj ni več realno to. Jaz ne moram risati veliko več, zaradi tega, ker me začne boleti roka, še vedno imam težave z rokami. Ja. Okay. Jaz 3 leta nisem mogla risati in na koncu je bilo že psihosomatsko. Ker pač when you struggle with mental illnesses, ven udar na različne načine. Možno tudi, da je to pomagalo, ampak na začetku iz jih nekaj bilo, na koncu je bilo pa psihosomatsko 100%. When I got some mental illness help, meni ful ni bad govoriti o mental illnessih, pa to, meni se zdi, da folk more mislim, da je zdravo, več vedeti. Da, ja, more izraziti. Pač naučiti se moreš. Jaz imam depresijo že od 14-15 leta. Pa še vedno imam. Kakšen tip depresije pa? Kdaj si začela risati? Wow, 2 različni vprašanji. Rišem že vedno, to sem rekla. To sem že povedala. To je bil joke, ker je kao ta korelacija. High school. Pač when you become a teenager, it's hard teenager being that. Yes. Sej veliko razlogov, zakaj imam depresijo. Pač ne bom, mislim, there's no one answer. Točno tako, veliko faktorov je, ki se mešajo. Pa tudi več različnih oblik. You know, like the surroundings I was in, like as a LGBT person, like I had to move in between, you know, v familiji imam veliko, po genih, bla, bla, bla. In animeji so mi ful pomagali v bistvu. Kakšni specifični animeji? Ker imaš ti žanr jašike anime oziroma tisti. Ja, Naruto je bil moj favorite anime. Okay. Ja, pa sem pa šla na Oran High School Host Club. Love it. Prvič, ko sem videla Oran High School Host Club, sem mislila, da je dejansko tip punca. In sem se ful ustrašila. Oh no, yaoi! I can't look at that! In sem se tako, ker sem bila mehna, and I was 11 or something, I don't fucking know. I got like frightened as fuck. I was like, okay. Pa sem ugotovila, da je punca in pol je bilo vse okej, ne? Ja. Oh my god, gay stuff, weird internet, a veš, this like tentacle porn, what? I was afraid of that stuff. Potem si mogla biti ful navdušena, ker meni se je glih takrat letka 2010 so eni cosplayali Oran High School Host Club. A si bil ti med njimi? A si kdaj videla njegov cosplay na nogoletu? 20 smo bili hosti, še Marko, vsi smo se oblekli v hoste, navadne hoste. Ne, Host Club sem gledala way before novoletka, tako da. Tako da jaz nisem bila v fandomu takrat. Jaz sem bila, takrat, ko je bila novoletka, Full Metal Alchemist. I bought a shirt off of somebody's body. Zna. Gaiden. I bought a shirt of Full Metal Alchemist off of somebody's body. I don't know who it was. I bet it was someone you know. Če bi videli obraz, bi takoj vedeli. Kje sem uporabljal deodorant? Pa ne vem. I bought it, I didn't put it on. Okay. Ja, umila sem, preden sem dala na se. But he was wearing that shirt. And I was just, there was no Full Metal Alchemist merch. It was one table with stuff. Sej to. Prvi konvenčni so tak bili tisto samo, da končno najdeš ljudi, ki tudi gledajo anime. So mišljeniki, to je vse, kar je I was too shy. I didn't talk with them. Res, če pa to je tisto zabava. When you struggle with mental illnesses and you have social anxiety, in jaz moram povedati, like, jaz sem imela tak social anxiety, jaz sem se vseh bala. Zdaj sem pa like, look at me. Jaz sem imel isto. Kar se tiče social anxiety, te animeji zdaj, ki prihajajo ven, ki prikazujejo ta social anxiety in one or the other way, naprimer ta Komi-san, ali pa Bochi the Rock. Ali pa Sangatsu no Lion je eden najboljših, ki se ukvarja z tem internim bojem. Tudi, ampak recimo tako si gledala morda Bochi the Rock, eden najboljših animejev leta 2022, ampak Anime of the Year, sorry. Anime of the Year, ja. A potem ti niso znani te Komi-san, pa okej. She's even pink-haired in Bochi. Vem, kjera je, ampak nisem gledala. Moram gledati, to je na mojem listu, je na mojem listu. Še Juvana sem prepričal, da je začel gledati and he liked it, so... Social anxiety anime so zdaj ful popularni.